Testimoni tala loto anasiare kami ko kalose kamoto katari loa. Wahiba ay kakay besine tapi rusi. Jadi itu hapa kota atu pe kalau kalama ke lawan cegah kita menatu kotoa. Kalau dah saya ko ni ko kare ka tahan mo tahan mo hiba tahan. Tu ka male pale dai ke ne lawa ba kituan. O pai daktari o kalau kalama aku ni. Tonua na pai ka tini mau. Pafetai ko Sista Leona. Ai kei tau ya eki o hao mai tau katai a koi. Whakatapu ki awhio ai o tua. I o tamo rotonga koe tamai me anu me lau mari mau. Whakatapu ki o whare.
kono a fio anu. Patapa ki he vai kau, son tua ba ma kau ma ho no oasis ta soan. Ka hoi fae whakalau ngāri. O siasi o whare whakamu. Tapu ki e kau maura kama o toa moi kau wate tikoni. Tapiu e masi kola nauwha. Patapa ki hoi ki ai luan nauwha. Tatai lelei, tō taha kotoa pē, he huafa o si sukaraisi, whakakunga i ate ati tau. Ko tō mai a vesi kora ko eni, ke tai loto fia aki, a si ngahi wha e kotoa pē, i e siasi whare o i tangai. Ko e vesi kora o haia i e tohi o i ngahi lea whakatātaa, pea koe tohi koia o ngahi palopere. Mahe tō taha vesi ngō fu aia o pehe. Ko hai o whaamau ai whiwhine whailelei, he umaongo o ngaia e ngahi maka koroa. Whawheta i lahi ki he eki, ko hai whae. Ko tau tala, ko omi i he polopora o i houani. Ko mahu inga huru, wangi he ngai kakai koroa. Toa. Si ngai whae, ko ngai tō o ngā whāmiri siasi o nua, tā mai o i kai pūru, ha mea e taha ki korokora e. O ki loa whoki, i o pē, atu ai ofa, ai whae e, ia tō e ofa, ha mea mō u. Pia ko tau tāpua ki ia, ko tau whau, loto lahi, si ngahi whae. Ke tau hoko ko hangai whae. Lelei, ke tau hoko ko hangai whae whita. Ka mai e furofura ko he whine o papasia ia si hoa o enia. Ko ia e whakaongo lelei. Tau, au ke tau konga hono ua mahu inga. Ko e tau wao mai, eni ki konga hono ua e tau programa. Mo e fuaki e tau ngahi mea opa mai e ki. Kainga, ko tō mai ai besi ko eni, ko e whakaloto lahi aki ki tau tōru i he tohi a marakai, mahe tōru, besi mo furu aia o pehe. Mo omi ai ngahi mahe mo furu, o e mea ke tukuanga toloa. Ko e uhi ke haha mea kai o whare, pea mō ahi ahi iau. O pehe e siowa o i ngahi kau tau. Pea teu, whakaawa ai ngahi matapā o loto, langi, i kai pia e ringi hifo, ki ati mō tōru, a tāpu aki, e i kai hapoto, e wha hao e ki ati. Whakawhetai, whakawhetai ki e ki siasa, ko eni ai palo mesi o omi he eki, tene whakaawa ai ngahi matapā, o i langi, ka tene ringi hifo, hangai tāpu aki, e kai hapoto, e whaahao ki ai. Whawhetai koe ofa huru, ofa lahi whau, o whai e he otua mai tau ngahi mo ui. He ene fuaki mai hono alope pere o sisu karaisi, o ne pekia he korosi kare vare, ka ke mao, pia mao ai ai mo ui. Whawhetai siasi, koe harareva a taua e fuaki, mai eiki. E whakahai aki, whakahau ngai aki, ai ofa i oa. Ofa, tai mamoro. Ofa, i kai mamai. Koe uhi pe, ka tawa o sia mo ui, mai si ngahi whae, ai ahuma i ngai. Tau whamooni, rewa, iai, ai punake, o himi tātapa. Koe ofa ai otua o hange o puumuana no loko. Pea oku whakangalo hifo ki ai e tau ngahi parapu, mo e tau ngahi angahara o toa pē. Pea furu wai e tau kori o toa pē.
whawhetai, kore atu ki he o kaunanga, ke na lava, ka taki ki he tānaki ke tau mea o pā, mo e tau fuaki, wahe mo furu, ki he eki e mere. Ke mai mua mau tāpahi, tā mai e sā me tāpahi si whangawhae. Kai te mau mau e siri wā mo e kōra, koe āponi tā mai ke mau kōra peke huawha e ki ono. Koe mau pehe ni pe ko koe sisi. E ki whakawheta e hoa koe ni, ko hi ko pakai, koe whai ai tuku mo e ri oa, koe ofa ki a te koe sisu. I kai koe siasi, i kai koe whakawhate kau, i kai koe kounai, ka koe ofa ki e ki, ke whai aki e ni ngāwe. E ki tāpo e kina ngahi ngima ko toa pe. Toi whakafoki ki ai anga mea e. Whakamalo e ki ko si akakai, o whakaamu ke li, ka ke whakaai pe paanga, whakaai e seriki. Mau whakamalo e ki, koe ngā aue, koe ngā ngāwe ho lau maari e, i e siasi, koe whare o e tamai. Whakamalo lahi ki a te koe e ki, i ka o ngima whoatu ko toa pe, e ki, tāwe kina peki nau tō sisu. Eiki hoa koe ni, a manaki eiki, hae toenga programa. Whakaaku, paki whakakakato, nau tō re aha koe, i he wafa peo sisu karaisi. Amen. Nei pe ki o owa na tā mai he o polisi koe, koe ai pe whae maasi, pia hiva pe kau, mea koe ni o ngata e ki hiva, a koe taha pe wha. Maa. Tai ke ki ta mo malo me ki ko la wa so ni a me la re ko tan ta ko e bia ko ni ta to me ma do pe a ki po pa ki sa pa te pa he ko ni ko ka ha pa tu me ya ko pe ma to ko ni wa ni ko pa tu ni ko pa sa pa te pa e ka pa mo una ko to ko pa e ni ko ta ha pa lo tu ni a me re ko pa te po pa ki sa pa te pa e ki ko ma to ko pa pa ki ki pa te ma te whaka mune nei ka te koe, pe au sia aha koe, pe aha ka aha ma mama ko holahi ka te koe mere, pe he moki ka te koe moala, a te pupak sa pati pae ka te koe, ko holahi ka te koe, pa toa ma ko tua ka te hanga ke whai tāpe ki nā mui, pa te kupe ke tau ke pia i ki he la maharia e o tua. Ako gane sa nai pupak sa pati pae ma ke ni pae o la maharia. Siasi, ko whai sa sana ko kami ako to ga te ko ma kami ako ko ai ko ko kami ako ta sa mo ada mo ko sa la mo no ga te ko ga tu ka tu ka na na pa ina pa ko mia ta ma ina fu ko la mo no ya ta na ko ko la ka te o ma ko ga ko ma na ka te ta na la mo tu ya ko mo ko le ke o tu ke le hama fa o ta ha ta to ro ka fine ka ka sa Kalau mana pun malata kalau hasil atau tahap semua, me akan mata-mata lelai, pakai kahwin hoi kuat. Sahabat me kalau mahal besko ni ka koi pepine, o mana mahal dia si bapa, o ya pakai mau lelai. Kau homo ya kau tahu tu pepine kau biar kau tahu kau baik. Tapi kalau mana pun pola kau ni, kau tahu mau iwan aku mahal pakai dia tapi malah.
hapu ki he o tua tau hapu ki tau pekumi. Ka tau whenga ki he aho mo aho ke pai hono tau pai hono pai hono tau whakaririu. O waki samana mai ai ki whae no toa peo ko e pai house. Kai kalami ngona toa taha. O ase po patalamu mo ka te koto. O wake mo maa sa mate whae ni ria. Sa mate whae mo ria. Ka whia ahko ni ko aha ni ko taha pe taha so. Whakamana tua he mai konua lahi mamani. Ka pau tuku peke hiwa te kahi wame mu anu. Ko kore he kauta ngana taha mai ki ko hiwa taha ki mua pa whae e umu wesi. Mo whia. Ta whia ta marwani. Ko ni ko aha ni ko mata tua ka ki kautou. Ooh.
fia. Ia whahinga kaiki whaka kaiki whaka fia. Ko kaiki tau i lombe koe whatawha ia u whanga whatapu. Tuk hamena tau whoma he akoi. Hai ko whawhola na whai ako tau tari. Hiki ako tau no tau ka mai he whawhola. Koe mea patamata, koe mea. Tala mai sa mone koe ha. Koe muna. Koe wa inga. Koe whitai ke ki tā koe tau hoi whua koe wa inga pe. Ka pahe ke kawa ya se hoa. Hallelujah. Hallelujah. Mena e whua ki ato ho se pāni ti pe koe whanau ha fuhu me alahi. Pe koe ki me a sisi. Tala mahi o ngā konga. Koe siri wā mau kou lau ke mama koe mawa ke whua. Ka koe hua wha sisu. Kau whe whine koe hua wha tau e whare koe. Kone ke kau tā mea tā mai a hiwa. Mea ato tafa aki lulu fia ngā tore hua wha e ki. Te tau ta taki tau tore hupa koe whawhetau. Te tau whawhetau raku o tau e ki e whia koe e ki. Angoni famana fo imama ni ahme fae. Hanya ko bula ma dinai. Ata ke lai ko fa fa ka ka ko mo to me fae. Nga mo la hi ko mo fae. A do lai ta mai yo ko ma o mai. Si fa na o ni pom pom ma o ke fia ki po mo ri pa na to boy. Pe ka o mo to fae. How nga yo to ki mo to. Ni ko nga la hi ko fae. Ye te ta ho mi fa fa ni yo ko. Ale. My
Mau e mau mo tu si su. Mau fe mau e. Anointing. Pentecost. Apa hoi kaya. Sing kana tangi te ka mau fu. Mau e mau puli ki moi te fe. Ai e ma. Nou word je in dat daar dan weer van mannen zeggen. Dat hij voor de kou van. Hoe je veel naar je tegen. En toen gooi je. Maar zie je gewoon wat aan ik je kou voor. En nou ik word ziek. Veel ouder nou ik ben afgezond. Daar word je in de familie. En hij vier maanden. Nou. Maar veel ik hou niet van me laat uit maam aan de afval. Jesus went along with mine. You know, told him my father's house. Now, what you know, told him, of course, I don't want to lang here. After all, I be able to be of father. And work for Jesus Christ. I'm over. I'm back. Kaila ke wafa siso. Na tari au siso, whakamoku ia. Kai ke unofo mau e whare si o whare, kaila ki ai o le whakamoku ia. Ka toi talangata ke siso, o afe me e ne whakamoku ia. O rea ngata ke whae, rea mai ka tauntua. Ia toi whoki mai ai. E mahaki ka te a. Kai ngai he tui. O ko whakapapau i ko sisu koe o tua kula. Ko tua moui. Koe tau tai ai pēr o tu ke maoni mo tau kaila ko no hua wha ko ne taria ki tau tolu. Lahi a ngai vai ala whaingata ana o whau mai ai. Ka ne tae aua sisu. He kai te tu atu me he. Kei whakawhita e pepe o tō ai ki vesu whala a mātiu wahi nima.
Vesi walu o pehe mai. Kataki ko vesi iyo. Ko matiu wahinima vesi walu. O pehe mai o monu ia a loto maa he te nau mamata ki he otua. Te ulawat mai vesi ma o pehe mai o monu ia a wha whakarerei. E ui ai a kinau tonu o e whanau ai otua. Kainga i he tui o talamai he vesi kone a matiu wahinima ki he vesi walu moi hiwa. O monu ia e tau wha whakarerei. He ui a ki nau tolu koe whanau ai o tala mai he vesi hiwa o pihe mai. Koe whakarerei. A koe moau ki ho tau ngahi whiri. He tala mai tau lotua tau ngahi whiri. Ka kuaha tau whiri. Tau lotu ia ki he otua ke ne whakamore morei. E ala mai ni mai a otua. Kainga i he tui. Ko te ahe pupa mi o whaka te lotu lilo. Ko te lau whala ki he otua. O hana he eiti o taria. Ea te taria koe. Ko nofo ki he otua. Ko kore whamure more lahi. Ki he whangatoko o waheni. I he lotu. E ngahi tāna unau ko tawa pe whawhaika mo tolu. Ai ngahi tala hui. Ko whare to tonu wani. Ai whaafaka more more. Ko whare to tonu wani. Ko vete ki a sisu. Ko whare to tonu wani. E tau tuku mulolo mo o ki a sisu. Ko ngahi aho whaka osien e tala mai whola. Ke ua te ita o toa la he te malaia. Ka inga i e tui mo whangatoko ua i he lotu. O tala mai ke ua te ita tola a ka te whaiwetlahe e te malaia. Lo tua hanga hi whiri, e te ke sio te ke ipu. Ko whakamalo hen, ko tohoua koe, i he toto, ma te rita hola nau wha. Tohoua ne wha, toko ni au he taimila. Te he ko no hoa, lua lala nau wha. Tō mua tuku hawhakawhita e mo whakamalo ki he otua. Ko hia ko moala, whae whita ko enu. Te he ki hoa whaiwhekau, First Lady Soana toa maake. Ko whakamalo ki he whae a veisinia, ki ne eiki ko enu. Te he ki he tawaua ko ni Liona, vai. Ngai whaingata ana to whangai ne mo ui. Ko tau whakahauwhi hei otua. Ko whakamalo atu whangata maua i e tui ka pehe whangatungani i e tui. E kunga hi tōno nau kotoa pē, e mō whakamore ki angea. Na eke mamai VIP, ko i rea pē ne hopua ka te au ana, ko i te whia mai tala roto roa ia. Ko pehe palau whawhara os e meni laru. Ko sia mea ko tōnia. Ka hoa. Ko tanga ni hoa. Hoa pe mo sio horo ke papa. Hoa. Nis kautan. Tani pe koe ko ho taim. E koe anga ai malanga loa. Ate na whakamalo ki a whaiwhekau to a wau maake ka o mahi no hoa so ana maake. E ngai tokon lahi o whawhai ki au mo kuse pāni tiki mo. E whoki ki he tokoua ka mere pārerei, ko whakamalo mere, ko whawhakamore more ia whaatarahoki atu. E heke whakatokoua ko tawa pē i e whare kore. Malo a pita mo ia.
Hangai pa mea na la me kia ia ana. Me alirei ta whakalirei. Ka pau, hangai pa ne sa me me mai ne sa me e hotua. Ka pau te tokona ke tobi hotua. Te kai kilo pete tu umisi. Pe lau e ne sa me. Ka pau te tau tokana ke he mea ko iaha ta moto. O ta lato moto ka pe fime e ma wha ume ta moui. Ke kahala kai ki mu. Kai kai ha whano mai a kawa oa. Ha kai mo hi mo te tau fōta tō wai. Ko e mea mea ko e pāuia. Kai te si ai e tau tui e te fine ma mo i takata o ke mo mao ki e ia ia. Ko a petai ko whamalo ke i ta hoka i te simoino no ua. Ko lose ka maua ko ati ola. Ka whaka na Happy Mother's Day to all the mothers. I hope you guys have a good time. Whawhetai te reiki. Koe mai haho tā hua ki te heni ki ukawai. Whamaro ki te reiki koe ni. I riu tangata i ko mo ui. Wao si ai ako koe ni. Ka pau na i kai a si hova ia. I kai ke utuku a tai mo ahi. Ko e ko mo ui na i te para fuku whao mama. Kai whawhetai ke si hova. Nā ne tau mai au. From the darkness to the light of God. Ko whawhetai lai ke e ki. Nā ko mao ai mahaki. Sino mahaki. Ka koe fuafua. Mea pēnā uruki ai. Tā pēnā uruki ai e si aua. Nā ku kore ki e ki ke ne hanga wha ui au. Koe ohi ai. Mahalo i ai ka taimi te whanga. Whakauru ata e mga maki o ki whāmiri. Te hoko au koe māma. Te heki whānau. E nā kai ke wilo ai mga maki ki wā. Pea kua he whānau. Te māmani. E kai ke mā ke tāra. Koe ohia e nā i kai ke māma i whae. Nā ku nofo i whapo omi. Ngā he Maria māmani. E kai ke ulawa ke umā ke tāra. Nā i ai whi au aki mo ui. Nā i ai whaka ke tongi a mo ui ki au. Nā ke ego mā o si hoa ke te au i a koe ni. Le liu e ku mo ui. Ka kōwha ke tai lana. Kai kei o mai e si hoa. Ka mānawa ke te au. Kai ke tai ki he eiki. Kani o mai e sista whao ke te au, sista kala. Tai milahi. Kani o mai e wholowhora ke te au. When she comes to Cook Island, to see my life, happy and party, drink, smoke, that's my life back home. I think that's the only life I have. I whawhetai ki he eiki. My sister always said to me, sister, there's nothing you can do. You're only happy with Christ. Please turn around your life and ask God to help you. Don't fucking die like your mouth and sister, when you give up on me. I love you, sister, on my heart. Fucking die. Rahim against you.
Kau I lo ia whamo ui a sihoa ia te ao. O kau lai mai e tuku atu he. Koe ke lai mai tuku a pare rotu. Ke ule a ka ngawa whakaawha e ki atu no ui. Whawhetai sisu. O mai ka aho peheni ke tuku atu ai ngāo. Ka kau tuku hopea ki whorofora koe ni e longa mai hama whoro e statoru. E ki whorofora e manako pia hapura tō. Kuhianga whamo ui au he eiki. Longa mai hama whoro e statoru. E ko ia e ui ki he huawhao e eiki. E whakamo ui ia. Whawhetai e eiki. Koe mes whorofora peni. Ko o atu ke tau. E nāsia e ako koe ni. Whawhetai e eiki. Māko. Aleluia, whawhetai ki a toa ki tau whanongo ko a kalaloto tā maki pehe pai e te moha koe mi. E tau sio te riri tangata a toa koe he moui ai. Ka kai toko la. I mamani koe mi. Ka kai una maa e whakaata ke tau tare e ko sisukura i sita o ka tamu utu mo na mua moui. Ke hau koe a eiki e nā moui. Kau tau whiwhia i e piatu koe mi. Tā mea ni koe la mea peta hau tā mawama he mami. Ke whakatahoki a koe la maari e ki rena ni sisukura. Kau tui tau whiwhia e he piatu koe ni. Tau te whaka paspasi tau tare a tamu tā inoa koe ni. Whakatai ki he eiki. Rākia paspasi. Atua kua paki ofa ke ngai whae ko toa pehe ki ati koe ni. Ke mo whao sāpa te whae tia. O mātuani ia he ko susuka. Kai ke whakaloloa. Nā eke te whakawhehui. Te ni te whiha e tala roto. Kua koi mai whae. Hallelujah. Taha mea o tala roto ai he whiaki koe ni. Ko hata mahu inga. Nai kai ha amanaki. Pia toi pe ua. Kia whakawhehui haleo. Nai mana iki. Ke wiro ai a oa mai te aho. Ia tau tahiwa waru. Koe tau ia nang whanau mai kere o e ki. Lava ia i tohi a Samuela pahi tonu. Tai minai hui ai e o tua. Ia Samuela. Na tua Samuela, mere ka ilai. Kua wena ke hui mai. Tangi ilai. Foki, tokoto. Pea ka toi hui atu. Taki to. Tariki ai. Fola mai. Ko tau whakaofo ki a te au. Nāne ui, ka ngā tutu o rere. Ko i nei kai te ui roi. Ui hono wā. Nā ku ta utu, te o whakawhanono. I hono tolu e le o. Nāne le ei hoku lo tō. Te aupo mai e le o, te mo whola hi sāne te au mā tolu. Ke whakawhita e ka sihopa hoku lau māri e. Te mo ia po tō pe ui a te au. Ke whawhita e kono whaka māona. Ke whakawhita i ka sihopa hoku lau mārie, te owa ngangalo e te ngahi mea ofa ko toa. Pea ni wholofola mai, te ono reko whakakosi. Ke whaiha whenga lau te aho titu koe koe ono. Tae kai, tae ino. Kai malotu, kai ha amanaki. Tau e tuku, tike ke whoha mea te he. Ka koe mama ai o tuamu e ne whakau whoa. Na ia e ne palani, na ia e ne whakatutu. Ko hi e koe aho koe ni. Ua tala loto. Whanonga mai e wanu o au mai ke hiwa taha. Na ia e maha palani. Na ia e whekumi hoku loto. Ke wilo ngai koe halahi e o tua. Koe hae whonga e o tua. Koe hae mawhai e o tua. Ke lawai ke wilo i ai maman ke aho. Nā ku nofo me whare ngā ue koe tau e taha. Ngā ue whare ngā ue koe ni. Ka ne ka ia hamahu inga i tau fualoa i ngā ue. Ka ia hamahu inga ke paanga. Ka ia hamahu inga ke koroa.
Mahawina ku te kumi. Ai mo oni e okua. Me he hiwa taha. Waha ai hiwa ua. Ai hiwa tolu ke hiwa whaha. Kaina roto. Whakaofo whaka. Nā ku palani ki a fwoi. Aho tolu ke au kai. Me moni te tusine ke pule lulu. E egulu wiki. E au ki hataini. Nā koneki ai. Ia fwoi me ai wha. Koneki ku au kai. Koneki ki he lotu. Koneki ki he weilau. Ki he wholafolang. Koneki ki he weishipi. Kai na rotu. Koe whakaofo. Ai nei ia ke e kuhoku. Ia hataimi. Nā ku lulumu atu piheroki. Nā ku whai. Hawashi mohalo ke e. Lola tonga e ku e shipi. Nā ku sio ke he afi e ne hao. Lola tonga e ku sio ke he afi. Oto me tiki me awa haku mutu. Wharahi e he matapau ke mea mai e ke saione o tua. Hao ngahi lea. I don't understand. Ia wao peo mate he pōko ia. Whakatata e ku mate ke mate tangata ke teo ke ame ki loki uti o tanu. Mea pe na wilo ki mate he pōko ia. Nā ku aha ke paha whainga iwi whainga mārohi. Kai pea pia iwi e tangata. Koe mate o ku tuku hake paha whainga loto. O ku kano kahua e ofa a kalaisi. Ai ofa ka iahu whiwhiwi manaka. Ta tau me ki he whāmiri, mata he whāmiri. Ta tau me ki he masiva, mai maa mea. Ta tau me ki he whaingata ia, mai whainga fua. Kai ngā lotu, ko tari, o nei holo tōne. Ahi whae, ko tari, o nei ake koe me. Hallelujah. Kahaya hao chia ke wa upi ai. Ka ko mate mo oni ka ko tu wa kalai. Alava ke iro ai ko haya. Ke sisu, ko haya sisu ko ko do ya. Ka begini ko begini.
fe. Te tu mai te he. Sampai ka fe mau te alu he, ko fe mau ko alu he pa. Pa te te wa ka fe ka ni. Papetai keiki? Amen. Koe hiwa kwa ike maho kamana ki mahu iwai. Kapate mo makai beki ai. Taramai beki omi kotoa be. Omi kotoa ngai ka venga. Ngai ka venga pamasa me a kotoa be. Ave ki heiki. Amen. Koe tau mafasia be kono toi fuka kongo konga no omi ki heiki. Pang firma mai ki hiwa i vea ko ni taramai omi kotoa. Ave ki heiki. Kai ki toi ya me ia. Ki tau mafasia ki tau ngosia ina ya ko ni. Kapai ave ki heiki e vea kotoa be. Kalau patawa ki pe mo hiwa omi vea ko ni. Kena o tau pukina o tau mahi lo to kotoa be. Not only the mothers, kasi tao doon na ito. Hindi lang ihoko ito tapos pagpapalo ito lang. Kaya kita tulog na ako ini. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
ya. Mai ko ka na wa ta ma ta ta. Ko mo ya ke ko ya. Ko ma no ko ma. Ta ya. Wa me ko ma la ba. Ah, ko ma ta fe em si ya ba. Mereka mau tanya apa? Wah, apa spasi? Haleluya. Haleluya. Amen. Fafeta ki eki. Oko tomu a whakaapa-apalahi ki he lau mali o tua i ho tau loto I loto give ngā. great respects to the presence of the Lord that is in Koe palo this house. mesia ai o tua ki That he is the promise of wholofola. God through Ka His word. whakataha toko ua, toko That if tonu, o one, two tau or three are laka. gathered, Tene i ai ke He will be whakawhetau there in ngā. their midst. Pea kua fie fia he fiafko And I am overjoyed this Whare o evening. tamai, The Father's house. koe ngahi polo kalama kotoa o e fiafiko In eni. every program that we have O executed this evening, ngā we aki kotoa pē. it is working together, O au ki he hiva. or even to the songs. Pea moi wholofola na e omi he otu aki a te au. And the word that God has given Koe to me, uhinga ia e ku fie fia lahi. that is the reason for my joy. Ko e ku ilo pau ko e wholofola na e omi he fiafiko eni. For I know with all certainty that the word He has given me Konfirmi today, he otu a ko e wholofola God has tonu, confirmed it is the tau right tonu. word for us. Whako whamalo ki e ki. And I give great thanks to the Lord, Hene toi omi ha sapate whae ua noa ua taha. giving us another Mother's Day 2021, Ke toi omi ki tau tolu ki hatu unga fo ou. that He would bring us to a new level Pea moe feitu fo ou. and a new place. Pea tau fie ai. And we should be greatly overjoyed, He koe e kia. for that is the Lord. Mea kotoa pe. Everything Ai e kie fo tu. belongs to the Lord. Mea pe ke tau whai siasi. All that we need to do, Kai tau te fito ki ngai whae. specifically to us Talango mothers, fua. is to be obedient. Talango fua. Kai whai ngo fua. Be obedient so we can do things with ease. Talango fua. Kai whai ngo fua. Be obedient and it will be easy. My work, Koe lave koe ai. Tari MC koe like ngā ue our whai ngā MC taa. spoke about, Ka koe it is not taimi an koe easy ngai work. whae ho mou talango fua. And mothers, when we Koe are obedient, matange lele baka. it is a storm or it is like a Pea gust koe of wind. whakakoloa. And it is a, He e whanu e gift siasini. for the church to be filled Talango fua ki he otu. when we obey God. E whanu e feitu uni. This place will be filled, He e ilo he otu ai. For Feitu God's word. tatonu. the right place, Ke omi ki ai e kakai. to bring people Te nau influence talango fua. who will influence obedience Ka me he loto i ngai whae. from the hearts of the mothers. Ka leleia whae, leleia mea kotoa. If the mother is well, all things are well. I api. At home, Ka tau te fito ke siase e. and even to the church of Tau God. whafe tai kau fe fine. We praise God, women, Ko ha kuonga pe heni. for such a time as this. Ko ne ui koe moau. He has called you and me Ke ta whakamo oni. that we are to witness, Ke ta whakamo oni. to testify Ki he wholofola ai the o. word of God. Kau tala loto. And those who Haka testify, haka hok loto. my heart jumps Mea for joy. kotoa pe na nau lea aki. Everything they spoke about, Ko lea me he loto. it is words from a life, Oku haka ma me fia pe hanga malie. a life that is at peace He and nai kai ko filled with tangata nai joy. whai e liliu. For it is not a man that Ka koe e changed, ki ko sisu. but it is the Lord Jesus Christ. Pe he ai o atu ka te nau tolu ok nau mata mai he o pe.
as well as those who are watching Ai our tari stream. fia ki mo tolu. I warmly welcome you Ho mo ahia mai e fale o tamai. that you are Ke watching tau the Father's kau ngā house, kau he whanongo ki hene that we would wholofolo. partake in hearing the word of God. O kou whakamalo fo ke ngai tamai. I give thanks also to the Koi fathers. ulu ia ho tau ngai whale. They are the head of our house. A e nau kātaki lahi. They're long-suffering, Pea mo e nau kātaki fuoloa. long-suffering and their patience, Ke nau tauhi ki tau tol ke tau talavou pe he to take care of us that we may be young and Pea o tau beautiful. whakamalo ai ka te And we give nau. thanks to them. Malo ngai tamai e kātaki fuoloa. Thank you, fathers, for Kai your ke mo toi patience, kumi holo. that you are not looking for another, Ka nā mo tauhi he koi palo mesi. but you take care of, for it is a promise Tauhi moi mo ui lelei. to look after in sickness and in health, Tauhi he hou moi toka lelei. when it is rocky and even Tauhi when it he is koni moi smooth. fia. In sadness and in joy. Give Give thanks, Pea ko fia. and that is Tau why tau te fito. I'm greatly Ko e joyed. taue ne taha. And this is 1 year. Ko a aneu ho manatu ke whae. I woke up Ko this morning sista salo te whatai. and remembered our dear Ko e mother, raki taue ni. Salo Te Whatai. Ko This is sa her pate first whae. year O kui kai ke tau kau of moia. Mother's Day that O ku she's not tata here with us. alo mai a salo te. She's waving to us. Kau whewhine, whai ke Women. moni. Tauhi whakamato ato ki he Serve the eki. Lord with diligence and Tauhi a ke integrity. loto mo oni. Serve Him with Tauhi a ke integrity. loto totonu. Serve Him with He ko o faithfulness. a upe ki ai kai For te when raha you reach whakaamu mai. there, you cannot get back here. Sai e tau whehara ki he ni ke whakatontonu It ki is tau better for tonu. us to make mistakes Kai here toi aha and be whakatonton me loki corrected. uti. For there is no Ko correcting from whakatontonu the whai pe grave. mamani. It is only done here on earth. Malo. And we give Ko thanks. whamalo ke whae ko en. I give thanks Ko to this mele mo mother, unga. Mele Maunga. Si ene kakau mai me melpoane. She has come all the way from I Melbourne. kai ngalo. She has not forgotten Ai ki si asi. this small church. Te alu pe ki ai veisinia. I will go there, dear Ave pe daughter. au ki ai. Take me there. Pe au ko fia mele. And I am so overjoyed, Ho, Sister ku Mele, fia. that Ai you would whale o be Sihova. here. Pe in the ke house of mau God au with ki ho us. ta u pe kai. Whether we would reach your age or Mau not, whawheta i koe mau sio atu kia te we give koe. thanks O that we kui can kai see ke you ke face lau. to face. Ho o motu a. We do not Ka count puke. your Mua mua years, ke alu ke whale o Sihova. but that Ko you ai, kau whewhine o ai e Women, whakapiko piko he hau ke should whale o not be Sihova. lazy in coming to the house of the Lord. He koe mo ui koe ni o For this kui ai life, hono kuonga. There is a Koe time and kuonga ai place. ku ke lava he hau. This is a E time you ai can kuonga come. ai te ke sari o te mai There will koe. be a time you will come in E a ai chariot. kuonga he kai te ke toi lava ko There hau will te be a ke time you can tokoto no pei longer apu. come. Whakawhetai koe kuonga ko toa mo ui o tau Praise God nasi that ai. each O season tau whakamalo ke o tua. We Ko give ne thanks kei to tuku God taimi mai mai te that He has kato. given us time. Ta mai o mau whakamalo ke te koe. And Father, we give you Ko thanks ngā ko ho wholofola. because of your word. Tuku ho lau maari e ke ngā ue Let your Holy pia tau Spirit ata ai manifest tape. itself and flow freely I here wholofola ko ke tuku i ho in the mau word hau that hao you ngā. have set apart for us. Ko e wholofola mo ui. It is a living word. Ko e wholofola koto tāpu aki. It is a word of Ke blessing whakamo ui aki ho mau ngahi that lau maari. our Mo spirits mau loto, mo may i be mau mo revived. ui. I e and our whanonga hearts mau and our whai. lives in this journey. Kai ai that we are halangi on. langi e po Any glory of this evening, whakafoki pe. we return it I all au toko taha pe. to you alone, E wafa o sisu in the mighty name of karaisi. Jesus Ka Christ, ko mau whakamo our ui. Savior. Kore ke Amen. tau sio ke tohi ama ake. Please turn with me to the book of Mark. Ko ki introduction ni be ani nai. That is just the introduction. Ma ke wahe hono ni ma. Mark chapter 5. Ko e tala noa o It is the tohi story- e Mātiu That Matthew is written, ma ake moluke. that is written or found in Matthew, Mark, and Luke. Ka koe tohi ko e ma ake But the way that it is written by Mark, o kune hanga o whakakakato ai e tala noa. he completes the story. Ka taimi ko ku te lau katoa ai e tala noa. And when you have the whole picture, or the whole E story, tohi a Mātiu, in the book of Matthew, luke mo ma ake. Luke, and O Mark, ku te toki sio ai ke kakato
ato e tala noa. you can then see the fullness of the story. Tuke tau lau e wholofola mā ke wahe hono ni Let ma. us read together Mark chapter 5. Te lau me hono vesi ua I taha. will read from verse 21 Ke vesi hono tolu wha. to verse 34, Ai au pehe hono in whakalea. which it says, Pea kua toi wholau a sisu i he waka ki e kau vai e taha. Pea katoa ai ki a te ia ai kakai toko lahi. Pea kua ofi a ki tahi. Pea wakai nai aluangi ai toko taha o e kau pule o e whale lotu ko sailosi hono hingoa. Pea iene mamata ki a te ia na ne tōwho hifo i hono wa e. O ne kole whakamato ato ka te ia o pehe. Ko ofe fine sii o te mate. Hau o hiri honi mā ki a te ia. Ko uhi ke mo ui ai, pea e mo ui ia. Pea na ana o mo sisu, pea mui ki a te ia ai kakai toko lahi. O whaka e fihia i ia. Pea koe fine e toko taha, na e hongo fulu maua tau ai au toto i a te ia. Pea kua to kua lahi ai mea kua ne kāta ki i e kau whai to o toko lahi. Pea kua whaka osi e ia e ne mea kotoa pē. Pea i kai whaka a au ki mua, kai a siri pē hono mahaki. Kua whanongo ia ki a sisu, pea hau, mo e o whanonga mei mui, o ala ia ki hono kofu. He kua pehe e ia, ka pau te wala pē ki hono kofu, te umo ui ai. Pea matu u whakafoki whāpē ai au a hono toto. Pea ne ngoi i hono sino, kua whakamo ui ia, me he mahaki ko ia. Pea kua ila loto e sisu, kua alu atu ia, kua alu ia te ia ai malohi. Pea ne ta whoki ia ke kakai mone pehe. Ko hai, na e ai ki hoku kofu. Pea pehe ange e kaua ko ngā ki a te ia. Oku ke wakai, oku toko lahi, oku whaka efi koe. Pea oku ke pehe ko hai ko ala ki a te au. Pea wakai foli e ia, ke mamata ki a te ia ko ne whai ai me ani. Ka kua ilo he whewhine ai a kua whai ki a te ia. Pea hau ia o mana wahe mo tete o tō ki lalo i hono ao o ne tala ki a te ia ai mo oni kotoa pē. Pea ne pehe ki a te ia. O whewhine, kua whakamo ui koe e ho tui. Alu i he fie maalie, pea ke mo ui me iho mahaki. Ka hakaweinga, te whakakaweinga ake wholofola i te I afko will bring for my message this evening. Ngahi whae, Mothers, o whewhine, daughter, fie maalie, have peace, kua whakamo ui koe e ho tui. for your faith has healed you. Ngahi whae, Mothers, mo fie maalie, go in peace, he kua whakamo ui ki mo tolu, for your e ho faith mo tui. has healed you. Kai koe tui a aku, It is not my faith, ko ho tui, it is your faith. koe lea ia sisu. That is the words of Jesus. Kau tala loto kotoa na nau whai, Every testimony this evening, na nau whau he mahaki. they went through suffering, Nai whakamo ui ki nau tolu e ho tui. and God had. Koe mea ia Heal nā them. ku te wai e wholofola koe That is ni. why I prepared this message. Fuoloa pe no foi wholofola i hau loto. For a while now, this scripture has remained in Kana my aku heart. whakaamu ke toi sio ki ato e wholofola ta. And I thought maybe there Kai was taho another. aki i pehe e ki au ke But wholofola. God continued to bring my attention to the Tā koa ni scripture. o whekau aki a pia mo hiva nā tau hiva ai. Well, because it goes together with the song we Mea ko tau sang. pe nā kai ke tau tala noa. Everything we did not Ka discuss, oku whengawe aki ke but ha. it is working Ke together langi ia e for the o tua. glory of our He God. mea ko toa pe in o tau everything whai. that we do. O whewhine, Daughter, fie maalie, go in peace, he kua whakamo ui koe e ho. for your faith has healed you. Tala mai koe tala noa. We are told in the story Koe whanonga a umai e na sisu. that Jesus has come Tala mai nai aluatu e tangata. Tau pehepe ko e o tā. Tau pehepe ko lātu whataien. Whawhetau laki atu ki ai. who said there was a man who Koe ne met with kole Jesus ke ha umu a whakamo ui e ne ki o whewhine toko tahape. with a request to Jesus that he Pea would ko heal hono his daughter. tau taha ua. And her age is 12. Pea ko na whanonga mai en mo sisu. And here they come with Jesus. Pea ka mata lewa tala noa. And then the story begins. Kai ke tala mai hingoa e It whewhine. doesn't tell us the name of the woman, Ka
Kako hono hingoa ni nai ase folofola. But here is her name as seen in the scripture. Ko e fefine na e mahaki ko e autoto. A woman who suffered. Ko e fefine na e mo ua he mahaki. A woman who'd suffered from this O illness tau e tahaua. for 12 years. Whakafuafua ko e tau e tahaua. Think about 12 years. Kai ko haki tau pe ua. Not even 2 years. Tanaki atu ki ai e hongo fulu. Add O another tau 10 e years. tahaua. And here she was suffering for 12 Moane si years ife ao mo i fu whainga ta'alahi. as she suffered through this great sickness. Tara mai nai ha. Na ne kata ki e kau whai to'o tokolahi. It says that she was seen by many Si physicians. alu atu ke whai to'o koe. Pehe e mo ui ai. She would go to this doctor for treatment, thinking O it si would si e heal ne her. koloa hono totongi mo hono whetuku ki ai. All of her wealth has been Pau ino spent. pe i tonga e mea kui koe tofo to'o. Koe o se whai to'o. O ku te to'o to'o ki ai koe whakamalo. We know he's in Tonga after your treatment. Tala mai You he give tau a gift of wholofola. thanks. And our word says Ka fuoloa ai whewhinani. she suffered a great Ke kau deal whai to'o. under the care of many He na doctors. e ikai ke sai. Ka toi whakautu ke ko. She did not get better, but she got worse. Whewhine ka takrahi moni A e. woman with great patience and long suffering. Kai ikai pe ko ene whakaamu pe ke moui. But all she wanted was to be healed. Ko taha pe ene taketi ke moui. One target was to be healed. Osi. Whakamole koloa. All of her wealth has been Kai pe ke spent, mau e tali. and still the answer or the cure Ai has not been ilo me found. tala noa. Ko We know palo in the pale mau story. kai ke lava hatangata. A problem in which no man Ke whakawhetau laki. can provide, A ue ke kau specialist. even to the specialist Kai ke nau doctors. lau na to tala e whaingata. They could not diagnose the sickness of this Kai woman. tala mai he tau wholofola. Na e our scripture whanongo. She heard Na e whanongo ke ngai whakau. She heard about these wonders and Ka signs. whewhine. Ko hea mea Women. tau whanongo ki ai. What is it that we are listening to? Whanongo. Listen. Pea tala noa ia ki honoloto. And it spoke to her heart. Kau kahala pe. If only I were to touch. Kau kahala pe. If only I were to Ki touch hono ko fu. his clothes. Ko ilo whakapapau e au. I know Ko e kumo ui. I will be healed. Kau kahala pe. If I were to touch Ki he kapa hono ko fu. the hem of his garment, Ko ilo e au. I know Ko e whakamo ui ia. I will be healed. Te kai ke ala ia ki ai. She hasn't touched his garment, Kai whanongo pe. but she heard. Pea tala noa pe ki And she honoloto. spoke into her heart. Kau kahala pe. If only I were to touch Ki he kofo sisu. the hem or the Ko garment ene of Jesus. osia. That is the end of my suffering. Hei kai toi mole kukoloa. I will not spend anymore. Hei kai toi lohi aki au he kau toke I will not tā. be misdiagnosed. Ko e tali a te moui. The answer here for my healing. Whakawheta i kau whewhine. Praise God, women. Whakawheta i ngai whae. Praise Him, mothers. Ko e tau ilo pau ko e mo For we ui. know with all certainty O that i life kai mei ha tangata. is not from a man, Ka o mei he otua. but it is from God. Tala mai. Hoko e ne whakaamu. We are told, and her ambition has Kamata tala become noa. true. Ko e whai whanonga mai en. Ke aluia ke apio sai losi. Ke whakamo ui e o whewhine. And here is Jesus on the journey to go to Tala this mai. house. He tau maranga ui ke kosi. We were Ko told in our tamata ke preaching ongo last ngoa week. ngā ue ai eiki. The work of the Lord is now Pea po becoming lahi e well known. kakai. And there are many Na people anau to whanga he ngai mahaki ke heke. who had many different illnesses, Pea ko whakamo ui ki nau and they have been healed by the Lord Tala mai nai Jesus. whi teke e kakai. It says that the people were pressing on one another. Ko mahaki na ane puke ai. The suffering or the illness that she O had, tala noa ke ai tohi levitiko. as it is said in Wahe hono tahani Leviticus ma. chapter Tes tahi 15, wake ua verse walu. 19 to 28. Ka iai ha whewhine e au toto. There is a woman O who is kuia ko e bleeding. tae maa. We call her unclean. Pea ka ala ki ai ha taha. And if anyone is to touch her, E tae maa mo ia. they will become unclean as well. Pea ka tangutu he sea. And if she's to sit in a seat, the seat becomes impure. Ka ala pe ka mea.
She would have touched anything. Everything is mahaki unclean. oku pipihi. It is an illness that is contagious. Ko fuakawa motu ahe tohi aleviti. That is the whole testament in Leviticus. Whakakau atu he tau whanga ai whewhine. And we can just He have taku e imagine tahaua. the journey of this woman Nofo for 12 years, whakapuli. that she would live in the shadows. Kai ke totonu ia ke hau ke That it sayone. is not right for her to come Kai ke into totonu ia Zion. ke alu ke whare It koloa. is not right for her to Ko be seen siene in the alu pe ke marketplace. toke tā whoki pe ke ona After kino she's seen the doctor, she has to return home. Whakapuli e mea kotoa pe. Everything she would do in secret Ko uhinga ko mahaki na ne because moua. of the sickness she had. Ko uhinga ko toko lahe kakai. But because there were so many people, Whakakau kau. she thought, Pe he e whewhine. the woman knew, Kai ke utoi pe atu au koe hae kakai. I cannot wait or worry about the people O nau I loi au pe amoe mahaki o who kiai. know of me and the sickness walu that I au. have. I will go, Ke wau ke kapai kofo sisu. that I may reach the garments Te of walu Jesus. au. I Ke will ko go. wilo. For Kai I mo know wi o kia sisu. life is in Jesus. Tara mai. And we are told, Tu o e kakai ia. the people stood Moi mui mui. as they followed Jesus. Kai to talo e whiwhine lalo. She crawled beneath. To talo I lalo ala ke kapai kofo. She crawled beneath and touched the Tara hem mai of his make. garment. Taimi pe na e ala i So ngā at the kae. moment that she touched his garment, Ko matuku pe he taimi ko ia. it stood. Whamatala ki aia make. Mark Whamatala ki aia. says, Taimi pe ko ia nane o ngoi ki hono sino kua tuku. at the very moment she touched his garment, she felt the blood stop Ai, au to tap mo ki tau to. and the sickness of the bleeding she had. Tara mai pe ane tu. As she stood, Ha mena hoko. what happened? O ngoi he eko sisu. The Lord Jesus Christ Oku felt maho I mea te ia. that power, Ai fu marohi. a great power, had left his body. Ta mana ne tafoki. He turned O hai na ala ki a te au. and he said, "Who touched my garment?" Tara noa. Ke tari apita. And look at what the Eki. disciples said. Ke sio ke fu Lord. kakai pa ke eke pe he mai ko hai te mau ilo. Do you see the people crowding around you? How can we tell? Ka kuila sisu. But Jesus knew. He kune ilo guai mea nai mahu I mea For te he ia. knew there was a great power that had gone out from him. Na ia e fie mau nai vivili. There was a desperate need. Na ia e tui na ia. There was a faith that was executed. Ko mea nai mahu I That ai. is why the power went Ta out mai from koe him. malohi nai It is alu. power that went out from him. Te tau lotu, We will lotu. pray and pray and pray, Ka he kai pe ke tatau. and yet it is Mo not the tama same. taha ku vili taki ake With tui the ke heki. person who perseveres in He faith, oku ne mau e malohi. because they will receive the power. Lau e tala noa ko e ni. I read the Nane story, la vei hoku loto. and it touched my heart. Koe fu kakai to lahi nau tu. Many people were watching or standing Kai tu rolo e whiwhine ki lahi. and walking, but she was Mo on her vilo knees. uhinga tapa no kofu. Do you know the meaning of the hem of his garment? Tala noa ki ai tohi no mi pa vai no tahani ma. Numbers 15 Koe speaks of folo this. fola ia ai o tu haki isleli. That is the word of God to Israel. Ka ngahi ho mo ngahi kofu. That if you are to make your garments, Ai e konga tu penu pia ai hono pao tapa fa tatau e fa. that there is on the Pea kua bottom ai of the lewa ki garments, fo i o kui he whakapalangi ko tasol o ta tau he whanga ki tuli ki e fa. and there are to be tassels that are to hang from the Kono four uhinga corners of the pea garment. ngahi aki ai filo lan pulu lan moana. And there is a blue thread that it is made He from. ko teunga e aho ko iana e kai ke lanu. For the garment of Na that e mei day, mei kurei pe off-white. their garments were Kai in a tuko e gray lanu or cream or pulu ke beige. stand outi. But blue Pea was koe used to stand uhinga out. make he. And the reason or the intention for Isi the leli. difference is Israel. Awa na angalo. Do not forget I follow ai o the tua. word of God. Hallelujah. Isileli, kamoka Israel. sio ke kita upe. If you see the blue Ko tassels kuhenya e filo la that are hanging from the Ko garments, whakamanatu ia it is a reminder to you. Awa e ngalo e folo do fola not forget the word of God, Ke mau tau hiki ai. that you are to Pea tarangi obey and lewa e keep o tua. the word of God. And Owa God te said, mau tokanga ki ho mau loto o mau tolu.
And do not be concerned for your Mo own ngahi hearts and whakatau desires. kau kākā Do not be homo concerned atamai. for your thoughts Mo ngahi whiau waki o maulele taka iai. and the things that you're Kai doing. tuko e whorowhora Sihova. But allow the word of He God, ko au for Sihova. I, Jehovah, Nāku omi ki mo tolu me that ispite brought you ki out seri. from Egypt. Ko uhinga ia mea nai makehe ai alwe whewhine. That is He why nāne when the woman ilo. went, she knew Ko ki whilo. the thread that she's Opu to iai look hono for. mahu inga There is an ngai whae. importance. Tai kai ala noa ia. She did not touch it without meaning. Mana ala noa ia ne alpeo ala no tua. If she touched without meaning, Pe she ala would touch no his ma. back or his arm. Kana tu loro ki lalo he wai hono But she hinga. knelt down because there was a reason. Hei kai ke tau mo ui tau tolu ka koe whorowhora. We cannot live without the word of God. Me aia nai totolo ai whewhine. That is why the woman crawled to the feet O of ala Jesus ke kapa ko fosis. and touched the tassels that were on Ko his tau garment. ala ke whorowhora mo When ui. we touch the word of God that is living, Ko whorowhora a Sihova. the word of God, Fe tau laki a pia mohono alo. together with his son. Bileva ai ha. And what does it Ai bring mo together? ui o ku kakato. It brings a life that is complete. Ko haulia o ku ka amu e whewhine. And this is the wholeness that the woman wanted. O si beho mahaki. That not just in my sickness be healed. Everything in me Ka he mea kotoa i a te ao, to be whole. ke kakato. Ke kakato. That everything would be whole Whakatatau ke ne whorowhora. in alignment with his word. Ko mahu inga ia. That is the importance O e tala noa kua tohi. of this story that is written Ko speli e tolu. in 3 Gospels. Ke whakamanatu ke tau tolu ka That we would be whewhine. reminded, women, Ka pau pe he kai ke tau wala he that mo if oni we ke do not whorowhora. touch the truth, the word of God, Ko e word of God. o whalafola o Pea tua, mo living word ko sisu kalaisi ko e whalafola whorowhora mo mo ui, ui. ko sisu kalaisi. Tai kai ko e whai mana e. Ko mea nai ta whoki ai a sisu. That is why Jesus turned and asked, Ko ne whakaamu. Whewhine. Ko e a honi. he said, woman, this day Ko osi ho toi toi. you are to hide no more. No more secret. No more whakafufu. Yeah. Ko pau ke te whakaea. You must reveal. Ko e uhinga se ne te 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 te. That is why she was shaking, Ko trembling ne with pehe fear, ko ta e maa e tamai o Because iki she ko ne thought- alaki ai. that the master would be unclean because she has touched him. Kai ke ne ilo na e ala But ke she did tangata not moni. know that she touched the man of truth, Nai kai ke ne whakata e maa i e iki. that she did not Hanga bring e iki shame o to the Lord. whakamaa e whewhine. But the Lord healed and cleansed the Ko woman. mea ai a kore i ai ki tau tau ngā. That is what I challenge us with today, women. Whe mau he e kia ke ne ngō mahu i maha malo he pute. The Lord wants to feel his Mai power koe go whorowhora, out into you. Ko hele tā whakatau. Said that his word is a double-edged sword. Ko e mālohi a ka te tau It is tolu. power to us Ke whakae a he mo ui. to be shown Pau te in tau our lere lives. a pe ta e If we sio ha speak whetoni. only and we cannot see an exchange or a change, Ka ia ha living word. then there is no living E word. tā pua ki pe he o tua ka te kai ke hou ko hangi. God will bless you, but you Ko e cannot be fulfilled. kakato ia. That is the O fullness uhinga ki ai tala noa. that the story intends. Tala mai nai ha. Na ha e whiwhine o tō tūlu tū. And it says the woman came and fell at her knees. Tala mai e maake. And Mark says, Ka tak e luke. pardon me, Na ane Luke, whakaha ki e o tua. Ai She- uhinga o e ne ala ki a te ia. that she explained to the Lord why she Ka tala touched mai him. e maake ia. But Mark says- Na ane vete ai mo oni ko toa pe. She confessed all Na truth. whae. Women, Te mau e mothers, wholofolau kai te halo ia ia. when you have the word of God, there is no more falseness to be Ko te found. mau e wholofolau kai te hale aloi. When we have the word of God, there are Kai te no hato e more, tala no aloi e falsehoods. ave holo. there are no more falsehoods that are given around. Ko mo oni pe. It is truth only. Tala mai na ha e whiwhineo ha. Vete i hono Says the ao. woman came, Pea mo e kakai ko toa. and all the people who were watching. O pehe na kai ke ilo e sisu ko hai na e kai ala ki ai. Do you think Na Jesus ane- didn't know? Ilo- He ilo touched them? pau. He knew with all certainty. Ka kune whakaamu. Whewhine ko e ahoi ni ke whakaali ali ai. But here, today is the day, woman, Ko e tala lo tō ko e tau whakaali ali
Our testimony is telling of what God has done in our lives. It is not about us. Do not be disheartened if you are asked to come and say testimony. It is not your... It is the goodness of God that you will come to the front and testify. And God gave the woman an opportunity to come and show the people, the crowd who are following just to watch. There were people who only wanted to hear, maybe to compare the miracles of God. And here is the great story of this woman, her testimony, to encourage us. In the time that she revealed to the people, it's a time, mothers, for us not to be secret anymore, but reveal it to show your husband, your spouse, that you are fully changed. That is the first place to reveal the change. And when you reveal at home, it is revealed in the church. If you do in secret at home, you will do in secret here. Woman, speak truth. Praise God, mothers, that this is a great commission to us. This is a time for us to leave behind the things that cause us illness and sicknesses. And let our hearts fail. As we see something, our hearts are changed. But they are well. That is the great principalities of darkness that the enemy uses us, that our hearts would be changed. And when I see praise God that this woman is teaching us, woman, do not only heal me of my sickness, heal me of my heart. For there are many things that we hide from man, but it is naked in the sight of God. We cannot hide it. It is for us to proclaim and confess. In John chapter 1, it tells us, for those who confess to the Lord, says God will give them blessings. As peacemakers, you will become children of God. And that is the theme for this evening. That fell directly from the words or the face of our Lord Jesus Christ. Daughter. In the beginning, she was a woman with a great sickness. Today, I give you a name. You are the daughter of God. Daughter, go in peace. For your faith has healed you. And that is why we are filled with joy and gladness. It's because of faith. No matter how many times we may hear, you know, the more we meditate on good and the goodness of God, the more we stay in the goodness of God, the more evil is overcome. If we stay to evil, it will overwhelm goodness. And that is why I come with this message this evening. Mothers, go in peace. And mothers, women, for you will be healed, Sister Leona, through your faith. Praise God.
that you have reached Koe whakamo many ui years, pe koe e ho tui. but you are healed by your faith. Sister Moala, Sister Moala, whanonga he tau lahi. for many years you have been afar. Ko tau whi mata aki be. And here we are face to face Fie again. mali e Sister Moala. Go in peace, Sister Moala. Fie mali e. Go in peace. He ko ke mo ui be e ho tui. For you are healed through your faith. Hola, Sister fie Hola, mali e. go in peace. Fie mali e be. Go in peace. He te kei kuna be ko ho tui. For you will overcome through your Ai faith. whae. Mothers, Hei kai bek na ia ha mea ke tau I kuna. there is nothing else in which by we can Ka triumph, koe tau tui bek. but we are to believe and have faith, Mea tuku I ho tau lo. and may it abide in our hearts, Ke hoko ia koe vai kai waki. that it may become a living Ke fountain, hoko ia ko tau whotunga. that it may become our representation. Ki mui e ngahi teu teu o tau. Behind us are all these, Ka aku talavau mo whakao tau tangata I loto. but our inner man, Heu kui kai ke tau easily give up. Ka mea ia nai reward ia e whiwhine ko and ni. that is why this woman was rewarded. E nai kai ke give up even though nai get worse. And ai kai ke fo'i, neongo ai tuunga ai ne mahaki. Ne ongo e ku whau he whai ngata a. And even though we go through Kai ke hardships, aru ke lelei, kai aru ke kovi and ange. sometimes it doesn't But get I better, never it gets give up. worse. Hei Oh, na, kai ko- pe teu give up he ngau e He ke. kai teo fo'i I he ngawe ke eiki. He kou ilo koe o tua whai For totonu. I know He's a faithful God. Koe o tua whai totonu. He's a faithful God. O e whiu o e whoi. Do not give up. Do Wa not fia quit. tae taru pite ngai For the whai. trumpet is going to sound, mothers. Tala mai hamusi beia. He kau toa. And only the Hamusi he strong, toa e whiwhine koe ni. and even the strength I of this kai ke na woman, whatoi toi mohana mahaki. as she no longer O whawhanonga stands ke he lawa hai, mo lawa hai. and listen to the Ka nai vili naysayers, taki e ne tui he ne but ilo her ilo faith pau. knew with all Koe tali certainty o he eiko that the answer is in the Lord Jesus Christ. Wa te ke tokanga. Do not be Ka pau concerned karangata ho whanau. that if your children are disobedient, O wa te ke tokanga, ka pau te ke whakataha mo mari. do not worry if you are not together with your spouse. Tui be, Believe, tui be. have faith, Hei, o atu he taim to tonu. for God will give to you in the right Pea koe time, e ki toko taha pe langi. and the Lord only will receive all the Koe glory. e ki toko taha pe ke langi ia pe The ia Lord ngai alone will whae. receive all the glory I ho o mo ui, in your life ia mo e kumo. and in my life. Ta mai o mau whamalo ki a te. And Father, we give you thanks Koe ngā ko o whora ki a te mau because of your tolu. word. O tongia ho mau loto hea. Ke vili taki, ka mo e whie mo ui ai whiwhine koe. Nā ne ilo pau koe mo ui o bia te koe. Pea kune la vei ho mau ngahi loto ngā whae hea. Ei ki whamure mole i ang ki mau tolu. E mau tōtō ohi ke mau kumi tōtō aki ki a te koe. Ka apu ke lea mai he whiafu ko e. Whale o tamai, mea pe taha te mau i kunai. Tui, pea ngāwe. Ko tui tai ngāwe mate ia. Ka koe tui mo ngāwe, o ku ke langi ia i eki. Whakawhonu mai e ngai whae o e lotu whaleni. Kau maa ke ngai whae o nau mea mai he ope. Whakawhetau laki koe kia te nau tolu. I e wafa malohi ko ia. Nā ne whakamo ui e whiwhine ko ni. O ku kei i heni pepe au kei tatau pe malohi ko ia. Ke whakamo ui ai ki mau tolu. Me mau ngai ta e maa oni ko toa te. Mau whamalo kia te koe. Tāpe kina mai aki mau tolu eki. Ke mau hui tu a whanonga mo ia. Owa nā toi ngalo e wholofola a koe. Koe wholofola mo ui e. O mau lau maari e. Whakawhoke nge ia pia mo e langu mo e whakaapa. Whakamalo ke ha autoko taha pe. I e wafa o siso karaisi. O hokalo o mau whakamo. Kai te whakawhe e pia koe. Ko
Ko ilo pe ngai whae o bi ai peho firma. Me a peho sea. Lotu pe ki eiki. Whakamalo kia te ia. Ene toi whaka inasi ko ke inasi. E sapa te whae o e wataha wataha. Kai ke ilo ko e angai whono ngā ke tau fo ou. Ko e aho e ni. Lea whakawhetaki whakamalo kia te ia. O hake pia me he te whito holoto. Pia tō osi me pia tau whaosi. Hallelujah. Tali mai tau lotu. Malo eki. Whakawhetaki. Whakawhetaki kia te koe sisu. Whakawhetaki kia te koe sisu. Whakainasi whakoro pakemo. Good.
eki. Malo sisu. Iyo. Mooni. Mio malo eki. Wafetai. Malo sisu. Iyo. Iyo. Wafetai. Iyo. Mooni. Malo. Malo. Hallelujah. Wafetai. Malo eki. Malo eki. Malo sisu. Oni. Mio eki. Amen. 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 The Bible, B-I-B-L-E, basic instructions before leaving there. Basic instructions before leaving there. Ate lolo. Hallelujah. Hallelujah. O pakaya tu o mo faka o pa ie ei. Amen. Pamalola ko inga ko e polopola mo ui o pinanga o tawa kia. Ai loto e fae ko. Ba ko haya ha loto e dai. Pamalo ki e ki ko inga. Ko e polopola ko le tuku ki fae kala mali. Oi Father's house. Amen. Pea ko neo mona mau laga ko ane po ki e tina i e tarawaka ko ane po i se ke ka fo pa e ki o me te o mai a fo o goini o mai pea mo folo fola ke ni whakano no ko ati ki tau anga i whae ki he tau hoko mai ke tau ilo pange ko ni na lawe ki ai a Sister Soana taha tau ngai whae o le mama o ana ke tau ilo ko wingana ko tau whao ste moau I kai pa me a hoko pe te rewind pe for DVD e kai te mate va me a o a te mate ka te tai lang ki e ki tau pas ko ang pas ka te mate pa e ko a te ya mo fae kala mali e nani o mai e folo ki a te tau tol I he aho ko ini pea ne ngo ke te aha tau tina tau tonu mai fae ko inga pa pena e o se ai ha ngi umu ya ngi fae ngi hoa o faanga ka tau fa malola ko inga ko aha ko ini me ha e ki pa koro ya tau tonu mai fae tau lava o wa sia mai hango lava na MC ta hine ni lolo o
Kung to whanua a koe ne ko ngai ai pai polo he. Koe lea pe ai lolo. Mau lolo fok e koe ngā ko mau katoa lolo niua ko apai sio katoa koe e tipe. Amen? I he whainga maari e koe ni o ku fia ai taki ai WMC hola nau whahu ka moe komiti mere parelei pehe ki a lose ta pehe ki a ana si ale mosese ke nau whahonga i pe ai ngā whae pe a moe whae whakalau maari e nane o mai ai wholopora ki a tiki tau tolu i he aho koe ni neongo pe koe ha ai ki itola koe itola i taha tana ki mosisu koe piliona. Amen? Amen. Peke te mau e matai whika ia koe tana ki pa mo e ki piliona. Amen. I he whainga maari e koe ni o mau whakawhei a soana tua wao mahake ke ne mea mai ki heni ke whahonga i pe ai si mea ofa ai ngai whae ai WMC o i Father's House. Mea mai, anu mea whaita. I
ofa whakaosi o whakahoungai ai whine i eiki motu a taha pewa tau siasi. Tau siasi mo tatol mo rele mo unga. Kore ke waka mai whakahoungai ai ofa ai ngai whae o i Father's house.
moani, o ke whakahora ka whae. Hospitality? God is good? All the time? My goodness. For 4 people follow our people. Kaman ka pepe ale afi, ya mai te ahono ko ke people follow me. So this time, it's our whakahoa program. He ka te oki whakalolo, he ko uilo ko si mei fuka mo umuia. Matai ko ni ko si whakawhe ia te si whae ko tō pei whareni. Ke mo tāta ko mea mai ki moani. O ki toko lahe o kau toko ni, kau kange nau ki whenengeri ki uae, ka tau ki kātak pe ka lere pe tau kolo kalama o te mo. So you can stand up here, but te mo tuk mai me heni. Iyo, sai pe kau. Iyo. Teo ki unu eni ke tapaki ke mo aste lei, So we had your will play from there. So MC tabo me ape heli be. Hoa. Eyo, pa eko ta pe fareli ke mo kata ki mai ki moani tonga. Ka pau e ka te mo si me mai te uia ko mo hinoa. O si ai te tau kahoa te unga kata tofu ko tope everybody. Kau riba, kau ki asma ki mo asta hamai. Whakakau atu mo tolu whakamatua he tauni. So ko ki liliu sisi ko ia ka ko mo tolu ko na si ma o mo fo matara I ko se. Mo si o mai ko mo ngai hoa o whaanga mai o tuan me moani. So ko ha me whainga pe whaunga te mo si me a mai o fo matara I lo se ko ia o fo akia ko mo hoa o whaanga ko mo taimia. Ko mo tolu ko ia ko mo fo I lo se.
te mu como no mau tau ko ka si ai hata ha o si mau le ai to ta ke tu fai so ta ile ko ko mai ke si au si me mu ka mi dia ke ta i mai foi fasi pa no tau ko me foi lo se ke ka to mai bo si ha o ave ko fa ko ko a fa na la ta to ko ma tu ka to ko pat le ba tau itu bukan keluar kata kisah. Iya kita bukan yang awak yang kau sebisi semua orang iya. Kau peta, kau mai. Kau yang kau, awak itu bukan yang tapi pas-pas paling akhir kau yang mau kata tadi please Chelsea wait please oksi ngalo fokieni oksi neo mo ka ke tau si hen ma tau si fai ko ni ko salo te fatai okay mana tua pesi fofonga fai ko ni pa ku heni pe a hina kapau ke si fanongo mai ke kata ko si me amai koloto pe ke si fakakau e fai ko ni neo mo si o si malolo mo le aku kau si ke mana tua pe ko kola ka hina kata si me amai tau pas mai mo eu si when you're ready ko la tema ke kau fakahoa mo si me amaya
Sai, okay, to te kahoa, ko si loko si mātua kone o nau si heni, ko ke i tonga pe nau si hoa whanga, ko si loto pe ke whakakau mō tōru, ko ilo pe o si sio mai ho mō ngai hoa o whanga, ke tau ki pola kalama ko e ni e te tapatu whae. Ko le ki a Daniela, ke si mea mai moni. Hai moni. Ko le ka lātu sāwhi, ke kātaki mai. Ia ko ia hau pe mo foi lose ko ia. Se mai mo foi lose Daniela. Ke si o mai he laivi ko ia. Ko si tu bai pe ko ia. O ki heni mo kita masii. E kita msi fa hau ma o pe. Alani. O si heni ko si aru ia. Sai pe, iyo motu pe iai, moni, pe tupu leva mai koe, whaka osi leva, o iai leva mai whaki platters. Koe whaki platters koe ni whanga whae, o koe ki ahapsi mea pe unga ke si kote ta moto. Whaka au mote nei maa mai siri wama koula, ke si whaka hai atu ku honga ia, me sias me mātua Father's Department, Sunday School, Pefo Care Youth Department. E mauhonga ia lahi au pito, homo si ofa lahi mo motoko ni lahi. Ke motok si mea tupeha mo foki a pio si kai atu muki. Plaira koe ni, e tofu pe ke katoa motonu ke ni ke tapini, Como, so pas wake, ke ia ke uti. Tata ke kau tokoni koe ni, ke mo si tokoni ante tufa mai whanga Platters koe ni. Kola te kauta mea ke ta ima koe pasi ke pe tuku mai e whaki Platters koe ni malo. Ta ima pasi. Moni ke doinga kone whakakahoa kone moni ka taki o tuwha mai whakakahoa kone ke whaki mātua kone o si heni hage ko si kaua ke motua pāla kone o tau heni e whiawhini ke whakahoa kātoa kau mātua kone e whiawhini whakahoa nau tō kātoa. Kau tā mea? So ia. Oh,
tau fuloloa, ka tau si foki o mālo e. Ko taimi koe ni, ko si tuku at leno ki he tangata i whaiwhekau, ke si hoko atu whaka osi mo te tātore e whiawhini. Mālo au pito, Happy Mother's Day, Father's House 2021, and God bless you all. Kua Whawhetai he ki. Heke tau te whake paspasi. O tui me he kamata he whakaosi koe ni. O tau ilo ki hene lau maaria. O tui ka whainga lau maaria ne omia fia. O whai haka haka. O veki ho tau roto. Ke tau te whai o le rei anga pongpongi. Tau tau leo. Amen? Leo me tāpua ki koe ni tau mahu. Mahu me tau ki kahoa. Pungore, ha neu tau ma, tau alu mo ia e kapi koe ni. Tau ona ngalo e wholofola e te tau tolo. Mea e ne nga awe ki tau tolo, i he kofu atu ke tau kongi kongi. Tau ama peke i kini whai tāu pe kina e taki o ka piu MC,